Dobar dan, dragi gledalci. Ovo je nedeljni pregled ilustracija. Poznati epidemiolog najavio drugi talas prvog pika i ističe: važno je nikada ne odustati od svojih snova. Ninja imunolog, poznat i kao čovek bez lica, a nepoznat zbog sakrivanja istog, doživeo šok usred noći. Imao košmar kako mu je spala maska. Ministar zdravlja ističe kako su velike šanse da nema ni jednog smrtnog slučaja od korone. Jer kako on kaže, nisam ja Baba Vanga, pa da bez obdukcije znam ko je od čega umro. Upitali smo poslednjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije šta misli o COVID-19, na što je ovaj iznenađeno odgovorio kako ne poznaje ni jednog COVID-a i da nije obavešten o događajima na Marsu, a i šire. Brine samo o svom dvorištu, zaključuje on. Za kraj, želeli bismo da vam preporučimo kultni film iz 1988. godine, Oni žive. Film u kom glavni akter pronalazi naočare koje mu otkrivaju jezivu tajnu sveta u kome živimo.